Pampanga State University ne imbayong lagyo ning DAVSU o Don Honorio Ventura State University ay ning balita. Ing DAVSU o Don Honorio Ventura State University magineng Pampanga State University. Iti kay bat neng pinirman Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing Republic Act No. 12148 ama naliliking lagyuning matuang eskwela. Kapag nasaning batas ing pasik na nga ning pamagkilala at operational capacity ning higher education king probinsya. Agpangking batas, ing bayong lagyo sa salamin niya king mas malawak kay identity ning lalawigan at apanatiliya ing maluwat ng reputasyon ning eskwela. Karasking pamagara lamig umpisapay niyang 1861. Lalam ning bayong batas, mika fiscal independence ing Pampanga State University, bang apanibalane ing sarili ng pondo, strategic management at palawak la rin programa ang makatud king pamangailangan na rin estudyante at komunidad. Ipampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ingkeng gulot ni nga manwang panukala. Pesalamatan ni Gonzales si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez king suporta na niti bang mipasaryang batas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tuto King Balen, susuyo.